Iya ku iya tuh anak darah itu tuh maselang, iya tuh janda bahaya. Itu kagak kowe. Itu janda bahaya. Iya. Tama kamarai, natutu tangay, napa mabaju ponco, masalah ponco, napa mapatu lampu, napa nala HP na, napa tuoy, napa maraka matito. Agaras aku pengin dimanja, awe, kelo padula. Ini yang jadi masalah. Ya namanya kami kami kena. Ini bahaya Pak. Tantangan ini. Ini makukuha mapatasela-sela meto matana me matoni lino. Yer metode na makanja pa kasiweng e pai. Kanya sukuru kidi nareko makanja mo pibere jamaah. Makanja ang kamu pananabicu tuli mangaji. Insyaallah. Barakah itu. Makanya saya wasiatkan, maka kauna ajak batas susai pada terupa tau salaman. Yana riasa rahmatan lil alamin. Biasanya rahmatan lil alamin sidongan na loko sirina alange. Tapakan jaki. Ajak ta susai pada terupa tau uimang, ajak ta susai jamaata. Magai, tau matau mancajimakmu, baca calek tu. Tendre ni tu nama ke tu lila gomo pi akimis salat ni lawe. Aja tak susai nama kada nabi te ko mancaji mako pa ponco ki baca mude nak kada nabi ta palasi sampajamu makaran pa ponco ki. Aja nama lampela ada potong-potongan kasi tendre ni. Pak maloloy tak de manang ni. Tapi ini makmunge aja tuh tak susah pu imang. Napai taluaya nabaca imang itu lima kerani. Aham. Betongan naroko no. Maju imang nasa kasatima waduhai. Angka memang tuti mapak napuji tu surat ya nale nama baca tapa waduha. Engkau tu nansa imang ina taina. Itu lima wasamsi dia nama digaga angka sahabat na nabi tanaka mancajima 5 tahun mancajima tulikulu Allahu na baca maparotes mamunge aga na pudanya na se pode to muti aku mucaca jemo macio coba kale laya na sagi suruh ini pui mata baca ni kota dia nama digaga. Apa itu kongkoi baca menyamang tinggal 47 mani aja natale surah malampi lesse matu deka 47 pa deka maplai to limondo ni takkajanna agar meta fikau makiro jadi mudahkan saja paminga toje tu makmu macigau nasai surah pendek iko na pe maju na irita agak to si bisa mo baca. Tapi mako mati itu pak ko masigi urus denang kana malampu sisa. Pak onron na ito se tangit. Emeto masigi itu. Panami itu pangurus masigi angka goncing Inggris, angka gonci poka, angka gonci pas, angka to gonci polo, angka kira sa goncing Inggris ang katupad apa goncing Inggris alin na mapatuki pas alin to mapatulang alin to masaring alin to pajalang dinamo alin to mapatu radio alin to mapasalaw alin to pang alin to kama alin to memang cajima obe kato goncing Inggris itu pokoknya na jama manang nega mena bereng ang kato tu gonci pas citi mena jama apa tu kipas pawa yana patu radio ko sele radio dega ni sana jama lengi angka to kunci poka dega na jama yemi ko rapa itenangka engka yede metodu ga tau suku pa makomi mati ko ga mayurus sabara batawe angka to kutu masige magala maparotes dega sumbangan na
Ya kurapa ite makai kasarana sisa na kerja bakti te tading. Angka to tau deni yo lilo kerja bakti nangka tapi ya nasampaja te tading. Maka tu maduba-duba memang ya na rumah na nabitaro. Jadi sabara memang patay moloy wi. Ya na tu nakadagur tagali si dendreng. Muasa gigi ko mega masigi ko to kampo nga makanja tapat na te. Madodo mi atun ko tapat na te ko mega masigi pa demi tunule malalang lo mabereja mapai bago masigi. Mako mega di masigi mako ko pa siandre tapin. Pak bereja mak na manitat ding. Tapi de maro mo masigi ko di. Maro isaliwang. Sesap nakamu 40 tahu Pak ilodongi doa bersama 40 orang berdoa itu salah satunya ada wali Allah yaitu ampai ko sampai jatuh mati teh nilau nabita 40 jamaah sampai juma maka di mantasapi ya pernah sampai juma ko 40 jamaah mukim kecuali di meto negara 40 tahu aku tuh dia mereka. Maka nasa 40 umatnya Rasulullah berkumpul pasti yang kita terima doa ko. Ada kekasih Allah. Ide to tu ya sang wali Pak de to tu ne matadra menang de. Ada wali yang disembunyikan itu. Biasa-biasa tapi di setiap malam dia bangun tahajud. Kanja sampai jam penina de gaga tau misan. Katutu tau ya min makanya sampai jana kong kamitay. Wah Allah, wah. Tapi dito ka ko di. Ina tu ampai makanya sampai jasunay ko kuy bolay taro pa ko kuy bolay ijama de gaga tau mitay. Ko kuy masigi biasang kamu pa pangaruna. Usahakan tapi ya kode na tulet jam ko ki boleh taja mami mano ko masigi pak ya ko meki tes itapat ta ya ko maringan yo ko masigi na matana ko boleh berarti malam-malam mamubat tapi ya ko meki mita to matapat ko kampung ya ko subuh lo bani masigi ko subuh iya na 2 Sabtu ko masigi ko subuh berarti 2 Sabtu tau makanja tapat Pak Makari Profesor Dr. Hamka ya kumelo kumita salang ya kumalapa itawi salang ya kumita to matapa ya kusubuhi apalagi mako Pak Golo na mega di mata pala kaje na melo nonton Pak Golo de na marigaga manontong Pak Golo tapi aja ta botori Pak ya tu tau boto ede nang kana salama maka dana di kumawala di kumatawa bere coco di dimu mak bere tapi nalarangnya gamay pak ya to botorangnya pak dega nasesa ya ko api manrei boleh nasesa mo bolangi tapi ya ko abotorang na mo bolangi lututo makuti ya di upasa memang ni di to matok pakanjaki bani sampai jata tapakanja kirampan na nyawata aja ta susay pada tarupa tau ini ustase aja mo susay jamaah makit ta macara maciapa aja mapapi ni tayo na tuli macara mamupar rate do makiro bali bola aja mo susay bali bola mo mapun ni radio makaraja sadana na may matinro tau bengkele mapangare-ngare motor mates motor tangas na tau matinro si dape bolaan iya aja di mana rota pake lakai aja ta susay bayne ta isuro macan nede di balanca bayne aja ta susay lakai ta makak di de di jampang itu rone naku di na bahaya Pak Makuti ya rone nendre syahwat nasitang ngami otak na makan re di meto na normal Pak ini normal iya ini makunre tapahangnya nakap bila kaita sija kiha aja tu limon hangi nah itu aja ayana tu ampai na pasang guru tayanang kata melo berhubungan na pu bapak surong makunre lalu berhubungan pak mak bali-bali anak muatu kongka
kayasa maka bila kena sepadengjo lampu ko tutaka di pernatala ay padengjo oh aja lalu dito gago ko ya nih ka maka dari mega aja lalu kakak ngajo lah ke enggak tuh di panan katu jandele manu katu takai woi ka papasuron na iya nang katau mako tu mak bali-bali bija-bija nama tu kongka aja tak kada magi je anakku na cai podang ada puluk itu mega bicara na kong kasurong pasangi makanya perempuan itu yang doanya mustajabah yaitu sampai laki-laki serahkan ke istri dia berdoa. Saya itu jarang berdoa pak, selalu titip ke istri dengan mama. Saya kasih ibu, kong kagagawa cinai dilodonga. Istri kadang doakan, anak-anak kadang saya minta didoakan karena anak itu wali Allah yang belum punya dosa. Iya, itu gara Soeharto orang hebat toh, tapi ibu tim meninggal selesai. Habibie orang hebat, Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, Ibu Ani wafat selesai. Kehebatan seorang laki-laki bukan karena dia, tapi siapa yang ada di sampingnya. Itu kuncinya. Pejabat yang sukses itu pak bukan karena dia, ada wanita yang di sisinya. Makanya komeki mite arone mak baraka atutungan na siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya pasti berkah hidup. Itu kuncinya. Ya nangka arone tulipatar riba ini na panrasala se baine na denule tuju kong panajama makutihan. Itu rahasia kehidupan. Ini makanya udah memang kita pakai jaki. Makanya rata-rata kiai itu takut sama istrinya. Ya nana nak bayi nama makun. Kenapa? Karena ada berkah nanti di situ. Apalagi kuiwati sana bayi nate bukan nana. Patmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, Upacicerman. Ya nang kalakay nang kawati sana bayi nasa bara ni nanaki gang kamate. Itu le salama. Pak enay wati mapangiwa mabukunan repi na selesai. Iya, makuti tasapa ni gare. Makunre Patmawati pananakaw, Sukmawati pananakato, Rahmawati pacicirato, Iwati malada pa. Dito kagak ko makanja matoti wati alay punggawa. Akai ketua majelis taklim pokok nana mau carone na cairi mana toto. Itu kelebihannya. Pemimpin yang ada wati ujungnya pasti sukses. Itu memang wataknya tidak bisa ditundukkan karena wati itu adalah salah satu jin yang tidak bisa ditundukkan. Itu ungkapan itu tandrana. Mutu arwane pak nang katau buku ingat atau kalasilasit. Iya, maka itu pandrita guru tak mali itu cara mana buku ingana mapali suanina lari layawa damu yakong kagagan alek ko jamu mario apa nalapi mamatu pak bereciku sana nang katau marani salah-salah ay megato tu akal-akalasina kaya sa marani salah-salah ya ko jok kay rita madani ako situ dangangi maraja atau makito aja tadang kasibaw na kalasiyangi. Nah gurito nang katau malampi ang puto na pacandringan tu. Aja mo ga maparesa. Iya. Paresa gare. Padahal itu makunray nang ka makunray mo pati muresen aja podang rahasia natalak. Aja. Ya ko manipit ti muresen na tu magala po jay bali bolana. Iya, itu ulama kita dari dulu itu. Makanya napa itu nita modelnya nanti kada makoy ya. Makanya ko mamol itu malah talo igatu ya pita maka dade itu gatalo makanya libun na gimpe manang itu simbol manusia.
Napay po datoki ito talo ko talo iti nabawi tilok ko manu narangi manu na babbo dito nang ciji manu tatay man cajiti tapi manu na curi. Agama nana ya kung ka anak mo masalah pendidikan na kokoy boleh patami pesantren kiai pemerangi sifat nama tu dia akan mengikuti sifat kiai bukan sifat orang tuanya. Itu pesan. Ita pasikolagame anak tabu inadeta pasikolagame man rasa ki mega ni dui jabi toma ko na patari jabi je merepa din kaya talipongi ka agay doang ustas kadaka mo dupay je ni game masuro kumakakadok patami pesantren na magampang maka naman dari baba cucu ni oto kapo me mamita patama wasa pesantren bengkel iya ko to kapo tabaway patu na rewa iya ko to puso mi tabaway pilmi pulok ko mi batana nata iya ko liway batana na pandiri si manay galatse bato apa basi kapo mi matapatama iya ko mapato mi mangitapatama di ka padiri to tapahangnya jadi serahkan ke ulamanya, biarkan dia mendidik. Takzimnya ke guru, itu akan merubah akhlaknya. Makutiha, ici dimi kunci na kehidupannya Pak. Tapakan jaki pengharga telok Indo Ambo ta. Pakan jaki pengharga telok Indo Ambo yang menyerahkan anaknya kepada kita itu mertua. Pakan jaki di akhlak telok guru-guru tak. Insya Allah mak beraka itu tak. Itu saja. Saya bisa berdiri begini hanya karena doa orang tua dan doa para guru. Iya, Pak dongan nami guru tak. Dega aga Pak, ya nangka tahu anak pesantren. Masuk oleh pesantrennya, nama tengah mabai nih, matangga malakai, dia berhasil pasti ke masalah dengan gurunya. Pada saat dia sekolah. Makotiha, ya nangka tahu masalah si guruna, nasu. Biasa na patiti way matan na guru na nataro macay guru na karena akhlaknya dan penghargaannya tidak ada maka ite matu ko masui pasti man rasa-rasa begitu. Maka Allah sudah jamin orang yang takzim ke gurunya ini penting makanya aja tama bilang malah dasar Pak. Kemudian upasani nah sebab ini maulid iya runabita Pak Bu agan nameta curi iya kumeki macuri sipak na nabita ina iya tu nabita denang kana macai denang kah maka de guru tato pandrita iya kumelo kumanik pisiruntu nabita patapulo sona patapuluan nina aja macai insyaallah siruntu ko nabita tulega paradeta macai patapulo sona yo pwede ka pa nga kapatapuli machiseso. Natat dua anak na nanokoy moto na moto takajananan na chay risi moto na ada pakasingon ro na machay to pa nasuro na lodio na chay risi pula na dio na pay bang hanu na machay si suro na mabajojo na chay risi pula bajojo na no takajan na machay si nasuro mandra na machay to pa ore mandra na talabangin panena na chay risi melo masikola na melodi na chay risi eto gag boleh masikola na nakanda imparabagi waju na macay si tudangnya na manoto macay matindra na macay to yede ka ang kamento tau pa kapatapuli macay seso dito gago ko aja tamelo masusah aja sabaraki mendidik anak-anak dengan baik. Didiklah dia dengan hati yang lembut, maka dia akan menghasilkan anak yang lembut. Makom itu. Iya. Aja tepandre anu makaleleang. Anu halala eta pandrengan kita surma bismillah komemandre namo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Napa ninung, nabaca alhamdulillah rabbil alamin, napa simak bismillah napa minum, napa si nabaca alhamdulillah, napa simak bismillah napa minum, nabaca alhamdulillah. Makolo cara anak itu minum supaya tidak melakukan dosa besar. Yo pidi cicak ni tongkang. Bismillahirrahmanirrahim.
Dinakwa ya sunnah minum bismillahirrahmanirrahim. Napa ino sitago napi baca alhamdulillah. Ma bismillah siki napa sino napi baca alhamdulillah. Ma bismillah siki napa ino ipatung ka materruir. Itu sunnahnya supaya kita tidak melakukan dosa besar. Makomor bateta minum. Besalala runtut to minum pak. Timun na bakedo. Karena nabaca jadi makiro, makanya itu sunnah dalam agama itu luar biasa pak. Hikmahnya itu meloki mandre meki mandre bembe wae nakana atakana mustas nakana ka kolesterol magampa pak burana yaitu bembe pulau kunuru Muhammad bersalang Podangi polo ko kunuru Muhammad ipancaji ya polo to kunuru Muhammad tama ko musiruntu mo caji pak bora. Bismillah kita andre dia nama dikaga. Angka tahu alergi udang tanah songi uran apa itu kita bacaan kita suruh manre sambil melihat dia na alergi itu. Alergi ikan kering ya tuh dipakai ya tu nak tahu pandai teh alai pak bora. Itu ilmunya orang tua dulu. Maponcom itu beres selang ibadi. Ini tenakaralay pak murah. Yupi di depan ni Andre. Kolesterol. Takana malah sabi emang itu. Itu coba nih gare. Tes nih gare. Coba tes itu. Dia nama digagat tuh. Bembe meta Anda silakan. Saya dapat ijazah langsung itu dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Wamena kemarin dikasih ijazah langsung, kasih tahu ini caranya supaya ijazahnya dia dari Lazar. Karena ini yang dipakai supaya tidak kena kolesterol kalau makan daging. Tapi harus yakin. Tak lama bacaan atau makuam itu tomatot tadi ulo ni mau dia gagay kong kagaga menandre ni mau wijolo na bacangin salawa na panandre. Nakada ali alusuk na imundri pikas sarana. Ya mana itu napak? Anak mundri itu menatu mau taru-taru ya mininaw ko makade mawari basta dito. Ite galit tau jangan nga aga nandre. Anu masalah nak beto winalay nandre tapi din ang kanang opat diwatan. Way aga ninong o kumibenrang yung malaw way ninong tapi din ang kana marasa makalilya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina makanan. Napak baraka kung Allah Ta'ala tamakuwatan. Coba. Kung roba makita, yung pwede sa tena-tena sa makapak yung sa lasunan. Ano na makapak? Wejak bumili matodo. Hawe. Hindi. Tapi dito nakatopin rag. Kumirumah ko. Mabilo. Makanya saya kembali tadi. Ang kamu tu pak dongan nabu kumelo jaga lakai aga bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu insyaallah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangarida kapitu ko subuh. De nalay tela kay insyaallah. Salamat. Warang-parang yang makoto. Tapala mo to? Iya tapakanja kije servisnya lah kita iya kong kay pole kantoro langsung tapali ko popata napata sa pusapulu na matinro to. Apa tinro na lakay ko popan na bainena 10 mimane pada kudo jang matinro konro tinro. Itu sudah diteliti. Karena leher ini adalah batang otak. Di sinilah pusat saraf, sedangkan paha perempuan adalah kulit yang paling lembut. Ketika bersentuhan itu diterap. Ya to si torone Pak Burana makunre ke arona sebelah kiri. Ya kumasis saya makunre tapasandre ko arota sebelah kiri itu rasa sakitnya hilang. Makanya kung kataw manguliwa memi mana tu ipasandre ko dada sebelah kiri. Supaya rasa sakitnya itu hilang. Megapo to arwani manguriwa ni bainen at limatole ni
arone gimpe tu iya tu. Taresto panasa ngalin. Dito ka to pinra makolo. Alhamdulillah. Iya. Ini penting saya sampaikan. Makanya sahakan tacuri nabi tasipakna, jangan cepat marah. Kong kagaga tapahangi jolo. Kemudian yang kedua, agak sifat nabi kasih sayangnya tinggi. Bayangkan ipak cokinna matin roko wajujunna, nagunci lima wajujunna supaya dena untuk cokinna. Itu akhlaknya nabi. Melo igere agaga suruh tarang matar pisoy supaya dena sadingi kolay gere. Dena rasakan sakitnya. Idi pu imang pasang ni. Ya komeki mak gere tatarome mani matara pisota. Ya ko makadedega bangku ku matara sore masigi panitia masigi mandi. Ang kamu tu bangku gibalo tata 3 juta lebih. Bangku Pak Gere 2,5 juta FDIK namanya. Itu napake ara Mak Gere unta. Banyak dijual itu. FDIK ada Tramontina, ada FDIK, ada Bolorka 1110 Jerman, ada Cak Garpu banyak. Ada Cak Susi itu yang Jepang. Mega turupana, tapi yang bagus itu FDIK. Yang dengan Tramontina yang berhasil. 2 juta lebih, tapi tak pakai talutok de tasay. Ya ko patapulo misa pingigere de paniaset. Dan itu cuma 1 kali tarik. Ya ko parapak mo inigat tamendre langsung nadapi bukuna. Itu tajam sekali. Yo di bangku tatanya bangku ngaga pale perak ya ki buah bangku. Perak dia tu tanya bangku. Yo pero bangku memang to jaji pole pabare. Dan itu zero karbon yang begitu kita pakai Pak. Aja na pui mamal dia Pak, aku pui mama pa di ulu tuh 3 juta sitang ngamen li pui mang pa jaiwi masigi maliwi nala inventaris masjid pui mama katanya kota sele imangi palinting bangku. Begitu harus dilengkapi Pak, daripada masih sasapingi masih samanui komegere masih sabembe itu. Idi matoto masa iya na to ampe nabita kung kacica na suroy uno cica mi bampa 150 palan ya kok dua bampa na mate 100 mage na sabat sudah menakuti kay nabita boleh dibunuh tapi jangan menyiksa. Maki pada mi ko mabaja baleki idi patasi ko mabaja baleki tau saka kita uno jolo balewe na patabajay aja ni baja lupa Isesa bismillah muki napata baca salawa apa deto itu ni bismillah ko bale Pak deto ni gere baleve itu ampai baleve halala bangkain na ya ko binatang haram apa ya kene meloti gere to pa baleve Pak manrasi ko meki manre laure igere mana itu nalamide ce deto ni gere baleve ini. Kemudian Rasulullah itu adalah manusia yang sangat istimewa. Mage Pak, demetoga jojona. Itu Nabi tadi ka jojona. Apa jingkarinnya sudah diislamkan. Jadi itu sampai Nabi ta makra nigi kita manip pisiruntu ya tau ngatu karena jin Islam jin karinku saya sudah islamkan. Yang kedua itu Nabi tadi nak kena mengalih-alih. Dia kena kenapa? Karena itu adalah syaitan yang pengaruhi. Ya sampai to tokong katau masampaja na tuli mangalengale tau dia na husu itu. Matan ratu nang katau masampaja. Ai tau dia na husu itu. Makotihan. Kemudian yang ketiga tu nabita pakitan na layolo si balomondri pada. Iku makitan layolo pada carana makitan layolo lomondri. Itu pandangannya tembus ke belakang. Jadi ini tuh sampai Nabi kadang-kadang sampai aja nang kata corok kayak secorok terlambat yoko di pintu na rokok Nabi na pasal kata beri ukulo na pintu na perokok juga lo koromala sap pure mak bersala Nabi makin Nabi taniga ya rona lolo
Iya ya Rasulullah lebih tahu ke terlambat karena kita dia terlambat. Jadi itu anunya, jadi Nabi melihat padahal dia menghadap ke depan karena dia melihat ke belakangnya sempurna. Nah pada itu Nabi tak kau giling denang kana giling ulun nah lolo watak kali tak putar. Begitu penghormatannya Nabi kepada orang. Ya pidi giling mo gitu makoi giling mako kana bita de lolo watak kali ini memako giling sebagai penghargaan itu. Kemudian dia tuh Nabi tapabu ya ko si bawe tau pance joka si tandre ya ko tudang si batau matandre si tandre selengkana ya ko joka si batau matandre si tandre toy jadi dega gatau hine tau newe si joka nabita karena selalu sama-sama. Nah itu keistimewanya Rasulullah. Jadi itu ampai tapi gay salawata ya ko masalawamo kilo ko nabita barakabu walingi salawa papasempo dale aga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat 11 kali. Ya kau dia tu le bacai, tabacai wal lail wasyams kulon subra bil falak kulon subra bin nas. Ya kau macam ay matan nasoy. Pitu menit melona tamu mangaribi tabacai to pa surah. Magai pada waibusi dalek tatunas atau pandai tata. Itu 4 surah dibaca. Tapalan itu walaid wasyams. Kemudian kolon surah bil falaq, kolon surah bin nas. Ya kung anak masih kola na yamu tu baca itu cerdas. Diberikan kecerdasan dari segala arah. Angka mana mutu hikmah no ko gamay pa. Yan ang kataw mapadilak ka mapadiutu magampa pak burana. Aja na tandre o ba aga pale ya kumasampaja sunak subuki. Alam nasra raka pertama, alam tarakai raka kedua dinakan naik padiutu. Ya tahu tu pak burana. Nang kata madari mangilu lakka na yatu tala pangupu kumasampaja sunak subuh. Alam nasra raka pertama, alam tarakai raka kedua. Tapalamu ya roto. Maponco mi pak, ya matutu ya ala papalampe sunga. Ya miko pejabat yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten upasangi alam nasra raka pertama liila bi Quraisyin raka kedua. Itu pesan Imam Al-Ghazali. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ya kong kata melo pasolangi tidak akan sampai. Jadi alam nasra raka pertama liila bi Quraisyin raka kedua. Itu sholat sunat subuh. Untuk para pejabat pakai itu. Saya kira ia no pangulongan ni Bapak Ibu sekalian lebih nak si jam ceramah magi-magi nampak barakai pong Allah Ta'ala. Saya wasiatkan kodega gatule mala ceramah aku mapamula nalatu japana syafaat natona nabita talalungi kenroy apa sebenarnya banyak tapi apa no purangi. Yang pertama ya kok bangi te amak koki tabali wi bangi. Napa masalawa tabaca doa sesudah asan. Itu Nabi janjikan syafaat. Yang kedua, tabaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum. Surah ke-9 ayat 128 129. Akabitu ko subuh, akabitu ko magharibi. Insyaallah syafaat itu. Yang ketiga, ya kung kataw mateta tasuri pak gana isiratu tau masampajangan napa tasuru milodongan itu dijanji syafaat oleh Nabi. Ko gana isiratu tau masampajangan. Iya ko demo patulay asalawa ki akasiratu ko wani jumai. Nabi juga janjikan syafaat. Iya ko demo patulay yaro salawat tabana tapigay. Kaya na salawa ipakista sidi manibawang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad ini manibawang. Ya ko sallallahu ala Muhammad salawat nuru Muhammad ya ko Allahumma sholli ala Muhammad salawat ala nabita. Itu. Jadi di mana ya ko pure masampaja perlu biasa makanya ibaca itu sallallahu ala Muhammad akasisa berita ke 200 setiap satu sholat fardu.
Tabaca yolo inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa tabaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 200 patunggai setiap waktu sholat. Makanya pas 1000 ya kau ganna isi sabu insyaallah syafaat itu. Dek tobat tu nama susah papenak dingin tu 5 ringa papan dingin. Tidak diberikan beban. Iya miko maka da wede ule ya ustaz itu maripalada ka ina atena na tabaca. Iya, tapalamu ina atena to. Surah Al-Kautsar. Ya ko dita apply mati bawan ni. Iya tuh. Ya nang kasusah-susah tasa di tali pangupu ya ro. Taulangi namo kapito ka 10 insyaallah matan napa penadingnya. Pa ya tu patanangnya tina nabi ta. Ya nangka anak-anak paceceira patarya tangabani itu tabacang tabaca kolimat tanap patawaru tapalena eu corona insyaallah sabara itu matanang lakai paceceira itu tibacang maka dia bisa dong ustaz ukubana wae tabacang ka patapulo si dina patapino insyaallah paje paceceira itu tapi aja na ini rasabare pa migato tumakunrei alena nasabare na paceceira lakaina. Memang relaki ni rasa kami tu nandra kerja kerja kami tu dan nak kompeten 3 panik tengok paci bisik kami tu pakar kalau napala manam makun rai make tu makanja ya rira loto dan apa tu laya tajam ni deto gago ko to pabi gato ngatu makun rai mako papa maka kutu COD mana men mau masanggara deto nanisang iman relaki ni nasan antara jolan jadi antara macan rilaki nasiba kurir ni gasuro nito kako ko iya tanah songang ilakay ta palagi ko ceki ko mabay nilakay ta ang kapaburan iya ko subuh Jumat pertama setiap bulan akibat lagi way pala tak adu mengikuti aratawa bacagin na ang salnahu napatatatu ka siro ko tangaro tapake magaru tabacangin natin napaja pimacan newa napataka talingi lakay taninungi napasesan na tinucede tabacangin natin na mastir kasi sana inong denul lema bayne vedorone ko ito napake